Ha kejingelang patba ya kabala penlong hak senong plang dilon kawai ne kisnong hapo kahima langren kabadairu kisnong kabadon ya umar po khandau uranium uba PS lengdo ulampang jong kaseng samla hima langren haba jingkran ulakren sngow diaw namar kejingdon jong utai umar po khandau ha kathan bat ulapan pauro ba kejingbam sngow sngai kamtam ba kinong sensyar hima kila jusiat syukur na kawai kapor sya kawai pat lakamba kato katnes nam ha kadai kejingkran ula ongro ba kejingdon jong uranium ha kathan kala penlong mau jentot sibun ya karoi kapar kathadu ba kalami sibun ki kenrum kenram na kaleng jong ula kentu ya kinong sensyar ba kinsim kia ya kane kakam namar uni umar ula kelolong penban kum umrat kensya bat unong penap jingma ya kathan ya kari bat ya kejaj berleuhi baro kawai syusu habakran hakane kesngi ulak ther da kabateng ya uba brilliant Henry Imyong uba bat kumus im basipor ba umdon hak bantu klar ya kakamkur jong kiwei ula pensyong nongrim ya kicai kenten namar ba uni usim basipor ula thong langdo thong menteri kat ba umon klem da menjur lang jong kakor ha kedai kejingelang pajba kaba kaseng kathat madan ya barok kambari bat balik butu letok le syukur jong uba brilliant Henry Imyong usim basipor kahima hadin ba kaseng kalalap lengba ka RTI kinangalam da kaseng samla mensabsdan isim ya kasenjam panyalam yang pata ukun hoja ba ni dawa nagat council pan pensitom ya kita ginangalam kibadon keti bat kiba don benta bersna ya kata ke polisi kon kita dikri nang alam dikri nang susah hang apa bejat pendu ila snap sisa ya ke jindawa jongi kasang sama lengkap ikon kihejar sisa kila ai yang ya kata ke jindawa kila penulong da keba ki wano sipor mentah bat kita hap hapo ke jimpet ke jingkmi ke jingpisau ya kita dikam jong ipaim nang tei mensyamsnan bat ke council habang idawa ban warla da uhipat unong alam lane bantung da ununo u acting u banlong unong pat unong kmi sipor kat baka inquiry lane ke jingpisar kadang yat sakmat ke council kala ai bat haba ke council kala ai hangi ya uni unong alam waktin sin uba menta brilliant Henry Imyong na kaliang jongki kila ikan dong bagi kit kos dong kaseng sama bat kila ai kita kecengkula bat kila nodong ban semaya kemat lagi bat dalilairu kinam pendam bat dalilairu kinam sarandal lani kinam kompromis bat kita kinong yalam kila mensua kibala senam kibala warna ia kali ke polisi kapan kom kejat pendeu ngila banong kalong ke ke pemlak ban pediang pat lama piong lesi trong kinong yalam dawasan sama ngikop na kaliang jo acting om syam la kula na om syam la smai ngatarai piasaki nama hakaski kibawan pli ke dorbar kiwan yalam ya ki press ki media magi kilong kesaki kesabar pada kalian joki kila keren hakaski bapli ke dorbar pada kalian joki kila penjuru yang pada ba na kalian joki kin penduno ia kata ke polisi kepala sena kau azal katway kipata kila erisa kipata kila yakmen nama arba kila mudur pangila yo isya yang tahu nongalam joga hima uban pendu uban pendam ya kata ke polisi keba na kaliang jong usim ubatang don mentah ke suspension ula sena kipat ba habdang gejing a gejing pisa kita ya keman beli Henry keba segang lengo kat nang mi kisngi kat nang mi kisngi kat nang mi ipor kita gejing kular kita gejing semai kemat dopat ba i kembang kila nangja kapas Chelsea kalong hadin bangila yo ya ke kubur bangin sap tip syai ba udai ubriu unang yalam ubakungdo ni tip syai hadin bangi yo ya kata ke RTI
Hadin pangila iyo ya kata ka RTI. Kapangila PAN. Nangtay na po District Administration. Nangtay na po DC Office. Pat na kalian joki. Kapangila ay hangi ya kata ka RTI. Nangila bisa nangila pek. Kadon kajing yalam bakla, kadon kajing syukur, kadon kajing pok yo pata nong song senong, ukunu ajar jong kahima. Kelakon lu nakalian jong acting. Pat ka eksekutif dorbar, ha kaba kirai, bawa kita ki menteri ki lendo, ha kaba jing sisa kim don hok. Kamu acting sim, nakran nang ne. Kamu ka eksekutif dorbar, kam don hok bantukar ya ka kamkur ke jong kiwai. Kariti ke dustur hang ni apa kahima ke jogi kita kiba dari kita ki bakra ki batri ki lendo ki menteri dari ka kul ke ba apa ni ki dari ka kul ke ba pha ki ban nikmat hang tei hapo ka office hima ka ba lengo kalong bau acting sim ulang not bantuklar wat hadu ba ulang nodu ban kiki sabar bat bantung acting Cupor ya kiwei kita ki menteri lendok ki baki singaumon baki singaujan. Kan penlengo simun yepi. Lese kan wanra simun ki jengkelu ya ki jengmut ki jeng perkhat ki copi don ayu selendet. Talbangan wanra ya ki jeng sisa. Nan ye tuak ya ki jeng sisa. Ngamting ngamrek ngamsnek berkran ya ki jeng sisa. Ba membang idang ki. Ya gane kakam jong hima hadu ba penyo yau acting ya kasuki acting bat haga krimat kaba layo bat urlong ba do acting sim ulayo ya kata sanap lane ya kata kasuki dapat council oong pala kong acting sim yu nakayang jong acting sim bat katu kat ni girurang ba nakenmau ngamtep kidang kenmau ne ya kata kilakot yang ikon kinoy lang sang samla pat labon nami kemat kom presiden bat kom unong elam nang sang samla ban ya kendong yaki kilapa bejing tuli sama ramba kaya kesenangat kebukom ke sang samla kaya kesenangat kebukom ke sang samla mentang layo bantau yaki isi kebat hamai kaya kesenangat cobi ke sang samla dan wanra Ahmad jongi ka eksekutif dorbar kapat kemai menta pengin turkurlong bat pengin perkhat namta joki kira terwa kom kit kota sama pikwa berlong tu kota eksekutif kat nubut hadon na kalian na kit kota sama lele pikwa ya kasuki ke musketri na kalian jongi niong em nimdon kam ya kasuki sekretari Imdan kam ni kita ke pus dukot eksekutif kaya ka imdan kam kita itang ar benta ngan yapu ngan kwa kamat jopi itang ar benta kata kamat kapangapu kamat jong wakting siya mo panikmat yung eksekutif dorbar jong kahima eksekutif rumay kita gibenta kita kapaningkong nikunti ka eksekutif dorbar Pertama itu kejengelan ke acting sim penuhlang ya kejeng anget jong pada panuhangno ya ka management board lani ya kata polisi ke bau pada ukunu aja jong ke ima udon hapdeng kejeng bukun kata kadai ke benta ke paningkong kejeng dawa ke paningkong kejeng terwa ke paningkong ke panihu akmat jong acting sim ngantek kidang kenal dem kacing terwa ke bahar lesi pumpai perkat kacing terwa ke bahar ngakren ngapasya ya tiksi yang ngong kadong kathan kecali kadong kathan kabalong don wakdeng kijing arbatin pat kadong kathan kabalong sensitif namar parok ngitip padon uway merakkan siya hande po kahima kacongi pat pa wat ya kita kidurmen wat ya karoy kaparu une umratkan sa ulalong mau jentut namar kata benlong kejesuan namar kata benlong kata kalak jengeda
Ngabu hakamat ke jengkerpat ke jopi. Siapa? Pelong ke dobar pada wanra ke resolution. Pada kalian jong ke dobar hima ke dobar pelun enra sundan ke solution ke resolution jong ke dobar pada kahima lame ru kanung pudiangsu ya kata ke subjek lame ya kata ke agenda menjadi bak uyurannya. Kalau kan kino company, kino ki bos lokal, kino kirim sinet kita dah kuah lame dan keren. Sapang kata ke cikwa joki panti yang marpo kendau. Ikwa pan kerpat ya bui ko ating sim panra ya kene ka resolution hapo ka dorbar hima pa ay jing menjo ka kun hajar pa ondai tangka asketik dorbar pa yang persaya kene hanrei dei ki pada ki kun hajar jaga hima langrin pan yang persaya kene pa katang ya panong ba dei tang ka asketik dorbar pan ka dorbar pulun pan wanra ya kata ka resolution pan ndala pas ya kata ka resolution kepada dorbar pulun kalau yang persa kapamut ikon kihija do hima ila sngai im don su of dan giting apatim dan im don su of dan giting tim hap dan giting tim namar bang isnotu pakat kasil kamla banyat ya ka hima kasongkar kamla banyat ya ka kasil lada kaladon kom kata ka resolution Dahulu kapasasi kalau hadin lai sa penai ngakeli ya ka status na waktin siem ngoyang kuatin siem kalau poy sa ay kita di kular jopi tang asli kijing gawang ibu kemat jopi kalau poy sa no waktin siem uang ba yang kami sebut kadang ilak po jopi tong isotu ya kata Kadri ya kena gawai ke resolution kong lano perintah ke resolution maka dorbar pelun lalu ke dorbar himalangin ayan perka ya ke subjek lalu ya kata kecik penunjung sorkan India kecik penunjung company kecik penunjung sorkan lalu kecik penunjung sorkan menjadi buat uli umar umakensa uli umar kensa umar po kendau Padahal ni aku kadang katanya aku himar joki. Kalau mau jemput apa kata lalu pinaba ke resolution apa dorbar benda habis itu bekene. Habin katu kadesi wat ban punru umpik opsi. Ilat ya kan kam syukur jong u acting sim. Ngumpan se dihapan kenaru ya kita ibadat ngaka sedikit dorbar jong u acting sim pemerintah. Narba harga jing sisa tidak dengan bu kecing keli yau akting sim harga jing sisa tidak dengan ra ya kasur hante hapo ka sedikit dorba kapas ngausi kalong jar bat magiru kim pena kadang cimut ayu kacing gonjong pi kacing syong sedikit dorba topi laga puntip yau apa ki ubi kadang cimut ayu lemar kom kahima hima menong bapak ke dorbar pelun karena pensong eksekutif dorbar lajit dia kita gimana mbak lajit dia kita diberi kepada jinsanya hadrai iso lengo bagilong tang kom kinyang kongu jong acting sim hadung katno utara acting sim udan bor ukrabor ba mabi kita gikon eksekutif jong hima pan ibor lang. Andai yang penibor pabrik keren lagi di sisa. Pabrik orang saya ikut diajar. Bilang kalau jintip, saya ke masosi kalau kejintip ke bangiyo kalau long ke bagirpor. Haden bangiyo sekau batang ikna. Mana kalian jong waktu sim brilian Henry ulah warna hapo ka eksekutif garbar haka sipaw tarik penaya pra penaya bos yang kapang panong pa ka eksekutif garbar kan siem ya kata karay pansei ya kata kapisa jong kahima kapadon kapami na kata ka fencing border kapadon
sau keluar lai pulang bat waktu sim ulang ba kahima kan sai shua tak sikan jong kata kabut ar keluar khat san laktam hagen bani yosna kata kubur isgau lengo idam haplen ni cing ar patin pada kalian jongi idang mut ba kapor kadang biang ini bangilian ban persa ila lek siapa ilak patai kubur kajinget kami sa ilak patai kubur kada itang kajing benar kabangiyo ka kubur nang nenantay nray ngimiyo ya ka kubur kapati kinamin ko namar nguntip ko hiyo kata kapisa katon dihanggang endang ilawat jingtip endang ilawat ka RTI ipa ya ka RTI ha ka RPI tarik penaga perang ar hajar ar pusau pak ngakwa bantuhe ya kita kijingkeli gimana kalian tadi ibu kijingkeli akmat jongka district administration akmat jong DC panwat yang kata kejing sisa baka don em kata kejing pendam pedang jong waktu sim akmat jong kata ke polisi lalu akmat jong kata ke management board nama apa ngiyoi pada kalian jong waktu sim walik sa kilat batai kubur udah keren daung pati tukot jong asan sama abo kejing yalam jongi kisule songsit kisu keren rumah Henry kimpit ya kecing sisa minum siawai ya kata lemah malang itip bala ba ondong kita dikena songsit waktu sim unum semangat sim lo suki ya sim unum siapa jengem Dewa kita kenoren nggak penher ka RTI begin waktu kecing sisa pak kita kijingkli mengipa kiwang kini ngan puleru dong kapastang jong ka RTI kijingkli pak ngan puleru ya ka jubab ka pengiyo na po ka RTI na kerpat niya pinya sa skor ba papinya snap ha papinya puson ba laka don em kata kajing pendam tudong namar ba menhakane waktu sim hapo wat pakai kubor wong em katum don kajing pendam tudong dari leiru ngan yang nampa di kun diajar nim snap mentah kajing sisa kajing kli ka balingkong ka ibu kolong lakawang ka basisa paya ka baik hendawan kompetisi naga benta kajing ke final hapo ka iri nadu kalugan sadu kawa jadu kata jong southwest kasil lagat siu kapagare kajing kli ka balingkong ka jubab kolong haot kalong ka basisa paya ka baik hendaw na kabenta kajing ker put na do kalugan sadu katang setni kawa kensi jadu kata lagat siu kajingkli ka baar kabangipu kalong kieng kitay kendaw kibayok pedang ya kami kabay kendaw kajubab kabangiyo kalong ya kabay kendaw ner kabay saka lagat siu sa kahima wala mikmat daw acting sim bago sa ka-management board. Berkat Nabi, waktu saya magasubayan, tuloy kata, katorbar, uang kundo, uang menjurnya pata, bangin pendono, yang ka-management board, baru pata ayo bisa. Dia kaya gini, kajubak, numpal ar ka bagiyo, nanti na posisi ukos. Kata gini, kata kapapiyang, papilang pandang tunang, kecintali ka balay kapanilo kalong katlo ka anom kabalagap siyo siya kita kitry kalawangam tula berpendentang li kapisa kabalagap siyo kalong alkohol kaksanlak albaprahajar asta sampundru poin sampo bisa siya kahima bat alkohol kaksanlak Albo Prahajar Aspa Sanbonriu Pon Sanpo Syaka Management Board Laulangam Tela Bertenden Tangi kita idei izin pensai na kalian jong katisi office hatin pengiwat jingtip ya ikam bak ya kita izin ong jong acting sim bohong ba unum pendam kecingkeli ke besau
Hatu layo ne em ya ki kot kisla ni ki jingtho na ki try ki ai ki kot kisla ki ba ai da ki try kendau pisna tu haswa panyo bansai ya kata ka pisah laga umdon kano ka application laga umdon kano ka jingkerpat na ki liang jong kita ki ba long try laga ki ba kam try kata ka kendau ko siap kinamla bansai kajing kajuban ka baniyo kalong hawat baru aliang mamla hawat baru aliang mamla kata uakin sim baru ka management board lawangat telah berpendang tali kila ay na kajing ko panyasam ya kapisa marsiten kajing kali ka bingkwa bambu lamba kali kajubat ka masaw kalong hangga yang manyan patah pendam hakmat jamata ke polisi lalu kata management board hato PI jingkwa yang support DC office but laga PI jingkwa laga ke DC office ke IPOC ini ke RTI menghapan sebab ke walpat ke sejam handai menghapan pensaya ke matoni kon diajar pilih hambo kiblat patrai kubur piong ba ko kon diajar ngaklam pendam kedong bat ngaklam selembar ya kata kebol ikhtiar jonga aku undang welan dong kelima kata piong pat ba dah kesipi di pak sop DC office patong ba peniasa memasikan ya kepisah na benta waktu sim bat na benta ka management board kejingkeli kepesan hato kawang kebasisa paladon kajing ujur ni kajing kang pansew ya ka baik kendau sa ka management board lalangan tela daw acting sim kahima langin hatu kaladon em kajing sew sa ka management board ni kahima langin ni sa ulong nikmat joka lamar ba ni ya kata keluar ke bawah aktif si buang pengakhiran pendam hakmat jong ke management board ni bawang gijing keli lemar bala bau aktif si buang pendam kabamut uai dekakot persa support DC office padong kondisi ngim kwa kom kahima pansai dari menyasan yang ada pisah haki arbenta namar makanirang dan hakkai gijing yele kajuban kamugiyo na kondisi dalong ya kam semban kano kajing ujur ni jing persa na benta pansiu ya kapai kendau sa ka management board daw acting in kabamut bau acting in ulat don kajing soto jing mood but kita try jong ka management board